Hey, boef. Boef. Oh, did you bring your charger? Ja. Oké. Oh ja, de... Ja, ik heb zo'n auto opladen. Dus, Anna, daarbij. Gaat het met onze auto? Kunnen we ons auto pakken? ja, mij maakt niet uit. Pak maar. Dan ik haal hem wel even. Ja, Anna Als je hem boven rijdt, dan rij ik meteen hier. Oh, daar. Waar hebben we staan dan? Hier bij de Nee, winkel. 100 meter. Good morning. We are on our way to Amsterdam. Amsterdam. First time nako. Second. No. You landed in Amsterdam. Schiphol. Just landed. First time na ako maglakaw-lakaw sa Amsterdam. So, before mi nagkaila ni Ruth, wala dyan ko yung idea sa Holland or sa sa Netherlands. Ang ako na ibaan na kay Amsterdam. But, yeah, after mi nagkaila, of course, kailangan mag-check sa mga lugar or sa kultura. You do this COVID, yeah. Yun siya, kailangan ko na may mag-mask. Magdahion ni silang mga ulo dire, dili kay maminaw. At di sa Pilipinas kay mag-mask yun ang mga tao bisan asa og manggawas, pero dire walay mask oy. Pero by December, yeah. In December, yeah. December magkuan na kailangan na sila mag-mask, but then not Public places. public places, you mean indoors also. Indoors. Yeah, public places pero kailangan indoors. If nakasagawas, yeah, di ra mag-mask. So, di ba? Yeah. How long does it take to Amsterdam? 1 hour, I think. 1 hour. So, mga 1 hour pa daw. Di maabot. Anna's not with us. Anna is with Oma and Opa. Yeah, so anyway, kita-kits sa Amsterdam. Bridge. There's Mactan Bridge in Sip. Mactan Bridge, so now we get military control. Naanamig Amsterdam. Nagulan. So, dili na mo dadon ang sakyanan padung dito jud. Mag-train rami. Check in. Doon man itaas. You safe there? Dodong. So, naanami sa station, sa central station sa Amsterdam. So, train, kailangan mag-mask. At least. 5 minutes. Abot na mi og Amsterdam. Naglag, nagdate-date mi. Ang gibilin among... Vloggetjie. Sabay. Ang gibilin among ana, sayang lolo lola.